Okay, anyway, hey. We see increasing casualties from road traffic accidents. Now, 1,008 perished in 5 months. Bosumi numpe. So the total a year pinu any dun so no 2017 nature say an increase of 10.5%. Wow. I know she Bosumi num no enkwanhia mu nko nipa yahwere mo no apem ene nwotwe omo prepare de kofi emai we nim kuntabu a ene road safety commission. But as a kwanhia ni bi enso asan asi yenko Daniel Bampo ho watonkra edema daily guide wo scene ho ye ne nkonkodi enkomo Daniel ya mo achen ya okofi empombo ko de ya me adomo emfoni a yehu ka said yes amoamoa ne de asi wo ho ne de eni enyan bia poten ben na akwanhia yasi na de na betumi a report afi ho amaye kofi o ba le tiemo ewo suhum aka kwante fono so ya de ye friend boy ucha esboy ko nim kaka na o sane e de ba amana se a corridor na ye mienu ya ha na ye ha iti kwai isi pinini ni aya convert na dem no kofi aro ho chama isi wa no pa de asese papa ye mo bo fa yi ni nyina ne se aba atinti akati TV set VIP ba de VIP for ba TV mienu ba ko efi techiman ko ankan registration ba and also the registration of agents it is been 3-16 and also now ofi after obeti akonkai ababo bo ani I'm actually better bla abobe say no ene better simanum te me no ka say de enipa edu so mu a just omo wu kwa akwala ba kwa one ne ma me nam akwala ho nya better itie mienu me no ka say akwala no ne ne kwa amo ewo su abakota function but anya no ga ka say bisi ano ya media na ya pa no tie nya ne say overtaking kakra bi na buy ade sade na bana ontumi wuche bia na gaba na ba ko na wa bre na wa daw te den yo na ya je say ade ro ko papa passenger phone bi o mo prepare me ni won di ko mo de o mo ka ni say na je say ade no ma da so mo wa ni say abomo a o mo ko ani so me prepare o ma ra show mu nyina di mo ko o ba ahanum se sia me wo sin no so a ba mienu na ekita no ba ko na ground bed mo a load entama half just say passenger me do so afra nkofo niama in toast no me back awo mu di tu kwan no ni nyina just say the blow na prepare bi no makika ka ni ma me no ka regional fire service o ma bo modi papa de nkofo abaha the police for this home is our nya there aba be yi nkofo ni de bread wo mo ko ama in between the years that no say o am back ti o ma Hello Daniel. Hello Daniel. Hello Daniel. Asa homano bia wogina no emu enheda enna ho papa etwetwa sisi but information dey my ensesi a ene say suboy suhun kwan so a nipa edu ena bas mienu a apemu sabre wo mo afrimu na yepese hu se yetwetwa yi wo mu nyina na se bi eda so ewo mu ena ahoma no but figures na wo mo de ma na kese be kosoro ebi na be ka ho anope in fact every day figures bi be ka ho enti kofi ma me fa chart ne ma wa ha ma me chart nipa ewo ho graph ayasem ayanya nto wase aye wo define the obokrata nim awreho na we National Road Safety Commission for na we be see na omo release first 5 months bosumi numu edi kan wa afimu no say na graph ne tie na esoro o see indicator na month no nti wo ye comparison to say o de afia etwa mu no etoto afie hu to fa January last year na de January this year na we nkwade wo bubu na afimu ni nyina na o say efie pinu ne nso bosumi numu edi kan no
and someone you be police for amani and road safety for no months can say cases reported unse question bi we see a yente ho boy yente ho asem ba bia the report to no ebusumi no medical wa fie twam no 5145 wow empim no wo ha mese be graph no asia senya Daniel yasen mo akwaba aha na bi bisa say yatumi ayi nipa ne nyina Africa no ana say bi da so mu a fire service for no yom fire service for original police original fire officer na kasa ekinya ba be claim wa ha ne branch here na ya na omo kan no mukita tenda no na tese ya na assault so omo ka bi afi omo di me fi ko so dia e de ba ko fi su hom e de ba ko so afi eye insawam and omo de ambulance be say nine aba nti me no ka say de omo chi nipa ni nyina afi and omo de ko na e atuti no mu say be na paper pa ya sem ketwa so far the nipa 10 and na tese one person from the fire officer and tese omo chana na mo se da na so ma kwa o se ma mba be se nine and them be se isia na mi tse mo na me ka se akwala ba kwa utra wo ja be se isia mi na akwala na me no ka se die o ti ase ba ne ma ni ne cha se bibi o da na de na assistant itu wo lu pa so government hospital bibi na no ma ra so be gu ha o me prepare bi no mo a o mo complain so mo bi a dinu say manya internal video dinu mo nine ni ade kikika dinu mo complain so mo munya ade ma ya ba ne ba tin da fun tikin ko mo mu cheke mu te ade ana obi da ma da wakani so mo tia na se Brian na se ma omo so no omo petre amara so mo de ababegu ha ne so fa ne akoso osum ha anope ne ama traffic abakwan no so ana se ebi obi tie ye wachi ebi a onim kwan no sibia no o sane amana suboy to no e de through eba amana se highway corridor ayaye but omaye baako e na aka baako nti baako na omaye no eno no infinity no omo ye correct ewo ana gata ewo nti gata ni mu no na ka mienu no de crash ya so mo wuem no omo screen no ni animu ni na me no ka se de ayete ebitu mo ma tete abaka ni mu have but akasia atinfidi mienu na ebibedu sa ebenya ta akwanhie ya ofan so ahimachi we a ebla abo be say 505 me no we kasa tie wow drivers na mienu etiase driver me de ba kwa me no kasa de wowu oda so mochi na ba ko no so de we pay you pa say mo do o sha nensa ni fan of the say free so anesa ne nine dey apeke because na ade ne no ko fi mo do ayam ni pan do do ma minimum ni chate police for taxi emu said the perfect obi odi be on fan kenya just mo do it say ya di so be kra na sisa emu nu bia na sa na ye gugu mo track no do mo ko mo training say ade na mo bo pa ade mo bo pa Daniel ebeda ase anopai BBS wachi ana wama yason ate yeda ase pa Daniel Bampo daily guidance centroni awo asuboy bia lorry akwanhie asi na yene ne di nkomo na nipa atwa hia wo ho accident scene ho no eyewitnesses ni bi ene ye di nkomo From John Kwabena. If you take my eba, you take an all of an accident. Who they see we are panya, who they see around 5, 4 something 5. Now then I'll see what done. Men die like miti da seat no so me butu miti. Me sha kano atene akoshen room. I don't know what happened. I don't know if it was overtaking or what. So the driver know you overtaking, I don't know. All of a sudden. Oh, no crowd opera pa. Full bus, yeah, Dawson bus. I bet to make the 30.
me na na twist me timi move abo me timi ayo me apa me timi peja me na no kra Pacho na mada. Tiwa mi mani hu ana ka bi ayan tafo. Mpemi ana so mani beti mo na meta sita se. Ai. Pacho mi firu kuma sa mi kwa kra. Ai. Si a mena kwa mena o ofa. Ofa pacho o mwa me kakra. Where you can share sia yedi ho enkomo sia na what say woman na wo bas bebre no ahu sa ahomache no eni anadwo no passenger for no otena mu a bas se wuhia na anadwo a se nipa 20 na wo mu 18 ada obi ada tu no kra bi ana ba akokọ obi na ya o receive na so chat na say ne woni pa bi wo so naturally otena ka mu a otimi na but mood do na but and well just be a later na ya say accident sia de wada ne de won na ye no chances no eh de he bi say me nim say won na ye a bia obetumi situation obetumi save in a way ya na nya better accident it depends say the city so it depends the city but second one is was no wada ti nani so train no na wo hye kunwane ba ko ase ne nan ba kofi onaye mpo a se ote bus na chi a wonte animu pa wuhunu wanimu a se bibi koso kra wuhu oni beba honso na asi ti enyame se enkwanhia si na wonya otri didi mu a nyankopon na edi ho afofi bus drivers no yen kasa sa na tie but se wo betu kwan anadwo anasa homache a se wo damo ba de bebre no anu se daytime no I say ho na be ho ayonkofo ne ade ntie ya na no ho eden wontimi na na anadwo no wasan de akwa gina mu a na wani no so na bia cars na run pa no bi wo ba beduru an mre na so san to aso so sa to aso anti aya na eden na on say especially wabra unhu be hu ana aba say within a second ye da kwan so da bia nyankopon na boni pa ho ban sometimes because me kai say kofi ye ko una no ye this year ye ko we un say ye wiele ndado ahomache no from there to Kobe Poniso no me da come be 3 times many Addis Ababa na otime nchen o front on na me drive ma ye din komo ye din ko ya me anu me call off at once na many ba me ho so na je say am say ndi ni ze unya bra wa bre ebia ye me say eye ya na me pack ye na me die and na maduru be chem nkwanta careful no so ho a and the moment na no be bo pun mu se maba no so wa ma no kwa ma na me sene obewia wo wani be ba ho so na oji ho atinya ebewia do akọ obu wo no be sa wo twi sokodi aseti ni odi etina obu a pick be 5 no oyi won to agu nanum obeda but oye ni hwe a home na ese wo home wan home dia enna ne de ba oye dan ya ebefa wo kofi mame bo figures ne so tawo na say na net eti mfiepinu ne ayidunso no bosumi no medikan cases a omo report ya na omo enu nkwanhie si omo bom penifo amane ne mpim no wo ha aduanan num 5145 ena afi bosumi no medikan no de omo bom penifo amane 5573 mpim num ahanum ade osomiensa na je se no wo hwemu a apegya koso ha mu nchemu be se nwotwe akiripom yensa kansa sankwanhie eto wo mo no mfiempinu no nso na 8015 mpim enwotwe ane dunum na afidie no 9142 mpim kron ene oha aduanan emienu wenso so no saa na etie na wo hwe nipa cars no aku omo nkwanhia ni mu a mfiempinu ene edunso no na ahankron ene edumienu first 5 months no 912 afidie no bosumi no mu edikan no apem ene nwotwe 1008
nipa eprepra afra said de no na empimnum wo ha aduasa miensa 5133 afidie no empimnum ahensia aduasa 5630 they say ni nyina akokosoro na pedestrian knockdowns omo ne nam kwanchen aka abobo omo so no afra say na bosumi num edika na nipa 1412 apem ahanan ani dumienu afidie no 1327 na say we nkoa ka abobo nipa na say eswate no mpokra no enu 100 eso tietie no enu 100 meba mamene ye mame enkasa ye Rodalin aye enra na yedi nkomo efa empa enia yaresabia na ama akokra a wadi mfie aduoso afrimu ye mame nso wono nso ne ba a wadi mfie enan abrantie a jese 4 years de na omo ho anika e ofie omo de je ni ne ade na okoha no wo ba ha wono nso afrimu ya ewo empa eni ho ya ebi yenko na ye ne mame enkasa mame Rodalin aye ye mo acha no pay Pacho yeja empombo ko de Yesu Adom wasem no wankasa obeboa ye no wache ye mu ba ne sen empa eni moja nti ena ma oba ne free mu na de ne ba ye Pacho mi ko ye no mo se eyi ni ho omba ya bi operation ena oman to me aye afeje si ye fa mi ko be bia eyi omba to me aye nso a me dru ho no mu na omo se mpa ni ho ye no a oko hen fiti asende me di free nyanya no hospital ena o se went to me nti o di mi ko na bera camp nso a omo je mi no omo di mi tna hwedim ewo omo anim beye 1 hour se mi moja no gumi wo ho saa nti akire omo se omo ntumi nti omo kopa ambulance afedi omo se ambulance nso ni ho nti taizi ena omo di mi tum ena omo di mi koye ese mi nko winiba mi ko winiba no afedi nurse ni no odi manim koye no ko se dem mo ba ye no se omo ntumi ahwami nti ya fa mi ko trauma so mi dru ho no Mama Rodalin mebo ma mentia se na kase wankasa de wo ma enan a omoye emema enti okwa akọ foforo nti foforo na akọ wu no mu na we yesi foforo na oyo oba on na scan ne kire se oba ena enti awo na kan ena moja ho wo de afiri mu anase enti ma ye ntia se sa sesei mpacho awoka mi nti mi ko ye no ena mu so mo be ye mi operation ni o be ma mi moja ena mi su se ya so le je ye nji moja nti sa mi sro nti na mi anu mi se Jova di o mu kan di o metumi aye hu bibia ma mi ena mu si o mu nti o mu si obi ani mechi nti o mu ntumi aye ena mi ku mi di mi ku no ma mo ena o mu frɛ no ofre no me ku se ni yele ni me nti oba ofre akraba o si ani di oba dia onto me ya wo hwio me fro bi nso free me fia me free mu na me si cha mama cha wa hai da ben obi nso be san free me fia me ku si oba ndi mu pamucho mo hwa me mu ya me operation na mama moja no wa me hu ba bia na si ni free a nu an say yento me hwa eno mu di drip ba ku be si me nsa so say mitra shidi musu wa amanfo atwemu moja no so to me wo hello just Jehovah now kan de nyesa wo kɔ hɔ asɔre na mum na moja na wo mpenti na aka sɛ wo kɔ Jehovah nyesa so onu a ne me kan sɛ asɔre na on bisa ma asɔre a me kɔ onu a si we Jehovah nti me sɛ Jehovah for the okan onu betumi ayɛ hu bibi ni so na me so operation. Okay, into so operation ena ma wo kan se wo kosa asore ne se be ya se nka omo kwan foforo bi anya so be ma moja wo betumi aye nti no obi mu wo ho ena omo si operation for dia ye omo wu nti hwe ye mi wa mi mo ye ma mi ena mi si ndi omo ye ma mi so nu na be je mi nkwa di omo ye ma mi nti mu ndu se mu ndu mi enhwa mi a ndi amu fa mi kwa ba dia mbetumi na so mu ma mi tena mu a se me drew 8 9 na me wo omo ho anu ahwedi mu so na metena
me ntoma me fry ne nyina eye moja egu fom enti point ben ne du ya afi de na enye yie bi o ma wo hwe abofra yi se afi de o mo se mo ntumi nti o mo di mi ba se mi nko wi ni ba na o mo ma mi nurse ba ko omoka se wa nkasa kwa na so mo de otena ambulance mu na se wa na fa ka omo no mo frɛ taizi no wo mo ho nti ye di ana omo ma mi nurse ba ko na omo di mi call ewi ni ba ho no mu nurse ni no si e call den no ewo hospital ho nti okoye na me ho no su ko se mu ba ya o si omo se omo ntumi ahwe nti ye san ko trauma ho nti trauma ho na omo di mi call ye no trauma ho so delay mi time no su ka kla o omo hwe mi o omo sini omo ka semu o anu mu say de oni pa bua pa na mi su na mi se omo hwe mi say mami ye ni mpa o ye ni mpa ye ni moja nso wa ha na mi se omo ni mpa de mi di mi ntuma ba ku be se fom na mi da so wo ho afedi omo se ye ni mpa ye won pa kan ye be hwe o ye ni moja nso ye be fre back to come you honeymoon winnie ba honeymoon no na fre doctor no na ye fa onko hobby na mi se radi to be hwe mi na mi wuni mi ba na mi su nti etre na mi ku be pie wo honeymoon no e no no so transfer mu and I saw call back to winnie ba baby amuso amu ntumi ehwe me no e saw call ho no musu bio e ho na mo je mi a omo ko hwe akwada no wa ya nya media na ba ne se na won kwa na akwa ya sabia hoyi da mi baby aye betina no afa na ya batina ho nti mi ba na anan na me wo mo nyina se mi awo kamera mi fa mi bag na mi kwa na me ba nti mi ni mo se ana ebeye nti lock empo a mi fie na moja no shase nti midwife o hwe mi wo nyanya no ho no mu midwife no wo ya fie ho nti na mi pie me fra mi ba no wa bon nti me hu se midwife no kitanso ko dwale enumesis no enti mi hu na mi ye no science ombra mi dem enti oba mi dem na oba pie wo moja nani mo ho no si ana mi so to me ye won hwi ma mi o so ni nyama ni nyina wo office nti o ni nyama bi nti mi ko be bi a omo hwe mi wo omo hospital ho no ana mi so want to me peka bi ma mi no ye mi so on hwe no mi ba no mo di agro ho okofle mi ba boy no o si mi ba no ni ho ana mi so di anya hwi metumi ananti akọ hospital na ni ye fie no kwan bi anwa nti me onu so jame na mi nanti koye mi dru baby a mi ko nyanya no hospital no onu so si on to me hwe nti mi ko camp ho no nti midwife onu na mi friend no na onu so went to me and dimechi rodale na ye be ma kafra na kukuo na mmɔ no nko ade ye be konsu foforo agum wo won kwan de na ebefa ne se de asi ne de anya asi awie edi ho nkomo se be na mpanimfo be hunu niema ekoso na yetumi apɛ anoye ene kwan ye betumi afa so asi ano kwan se ebi ensan emabio ye be da ase anopai na yama ohweden so yo da me ba twa o se si anso baby o mu yi me ba no se wa free mu no e hon so na mo si mi nyamo mi di moja ka wo ho no mu no bisu mi ni obi abetri o mo si mi fa moja no bra mi no obi abetri moja mi fra we na oye se we fra we o mo si ya metri asika se si ami so mi hunto mi kasa mi nanti na mani brimi mi kasa so na makuma ye mi ya mi nyamu aka grandpa cho na pay for mo bua mi why what so hospital wa na se o kofie omo ayi mi abefie na so mentu mi anante papa mi nanti ati se obi a obebo fom enti moja ne ye mo obi still doctor no say o say me kru on beti asika na esa ai ma mi moja ni bio na mi so enti say si a baby a mi to make a sadie on to me tro e dro bi na bia mi moja dro bi a me numa doctor no so sika samunti oba na wa dogi mi wa hwe mani mpo enti mi kru ko break akla na onya sika no half bro mo enti o say moja ni sika dia mi fambra so me nyo bi a obebua mi o say esen
Osi moja no 3 na me mom. Apenso onipa no twi moja no so a. Mi kru no be yi sika no fa ya fa hwehwe mu se eye papa na enye papa. Ye kan nyina bomu a. Ye kan nyina bomu a. Sika sen na wo mo hwe agi. Na on 5 million. Ena mi kru ko bla na onya 3 million blom. This is your see aka 2.4 ye be mom. All right. Gina, okay, your number, we are no bedding como. Why? You, yeah, CP. We a sad development, but let me check if I am right. Yes, Ochina a World Blood Donor Day. And you know, as we prepare to do blood donation, it comes back to this issue. Obi kwako, you say moja triaka, when is ho kope donor bra. Is there no way I bet me solve this issue? Yes, I can bet there are blood donation or the complications near Honsem. But Ofie ya na eto de bia omo yesa ya kofa nipa bra no metwe moja moja no nipa na oba betwe no nya ni moja no ene ye de bebo yarefo no ye moja wotwe e de replace ye de bebo unipa no eno chese moja ni bi wo ho na se abada ho a adan de twen makraman ka nipa se moja ni bi wo ho no mo a adan tina ya na yemfa ma nipa no ansa sa wo kai ya papa ye ono ne family nyina ye donors na ne ba anana ni we call hospital na we see emoja ni honti won fa sika mransa na wo patcho na ne ba no wuye ono ankasa hospital na wogina no na o donate moja o yi ne card a e kire se o ampa ye donor nso o donate blood ye ma o pepa bi o yi ne de ne ba na o ka ne hunsusu yi bi e kire se ni nipa na o yare no so kra ampa ye donor enti wo mo say moja no wo mo kokwaje ho ye private hospital wo mo ba government hospitals no say 37 ne kolebu ba bejia sika edi be treat nti so mo enye sika no antua sabre na ampa nipa ne wi Adom 106.3 FM DWASO NSEM but yen konkohwe Pius Anoche wotetu mu enra akura bi ase obi nso afiri mu ya ayaresa bia okoduru ho wo pania yede wo eboa ekum ebro no a wo na apiagu mu no ho panie no akoye asem foforo ama owu apiemu Pius ya mwache mejo so kofi mpomboko de nyame adom na on sir nyame adom boko enu a wo frɛ na wo kyerɛ sɛ wate asem no na wodi achi akɔ akura na ase akɔyɛ sɛ de tie ukoduru ho akura benya na de na asi ɛwɔ ho yo kofi me da se bi akura bi ɛwɔ doma center o hwɛ akura na kyerɛ no ɛna the last time ending doma center ye freku no tranan na no akwai no ho akura typical akura bi asebie omo wo ho no nyina adwuma wo mo ye no yekua na akura no chip compound ene wo ho no na akra no a omo di ni bi ma mi fitiase se ye friend bright but mi hwehwe na ta se friend kusi bright ni di no wanya ensie edu na ne papa ne de eja isa na kofi de tie ne se papa ni temi so ne akwa ne kwa fom na wowo eka abofra no na mra omu ba be do tip compound o na se edroni de na me de me friend anti snake because na me ni me droni di but later me yan hwehwe mu na me yan ye say friend anti snake venom anti snake venom na tip compound ho no na ebi eni ho eni nto mu ma no so say on fa abofra na mra eye doma hinku na mra odi abofra na enam kwam mu na akora no efri no the entire chain say tip compound ho no kra no one omuni anti snake venom no bi ewo ho and at the same time so no omuni kwan say doni bi wo ho kra omuni be work patient no ama wanyankwa enti in all no na say ekura na se wo no wo ka obi a from ekura na se wo no ba bi o mbetini awo bi eye doma hinkro na kofi ofiri eye frana no ho no ma waba kwa mesia waba se siotia no te henfa ansa na wasan fa ka ba doma hinkro e kwan tintin pa no na from ekura na se kra ba
kwame asuano ekwan no so nsan nye papa kwan no nye na kofi wo sa tena ka mu kura sa wo de beba kuruma wo be di be 2 hours ni simu wo doman nkro anopa be 10:45 sama me de frɛ mu a me kodu komo na abo 1 ena me kodu komo ho nti sɛ wo be free one ma beba no na ya asem but ekronum no nurse fo no kekire no mu kire sɛ omu no ni kwan sɛ omu wo ta eduro ni bi wo kronum ho na eduro ni so kura no ebi san eni ho chip compound health insurance amomu kwan sɛ omu yusu sɛ eduro no ho ema me bo anan eba doma health director ho ekire me sɛ asem ni si ye no nipa owo chip compound ho no no emebo na mane njo sre me ontimi comment ho ho gite nipa na bebo mama ne and I don't check some here say sa eduro anti snake venom no enfie du atwam no na aban ne de ba free to say TB ene de ekeka ho nuro a ekeka ho no but say over 10 years ni ebi ma enti se eduro no kura no se wo ka obi a ade so okokope bi na wato a high person e Ghana health insurance so tell me say there be enyo mu nso so ene wo so mu de eduro no ma yemo eye health for mra kire say ni kwa say eye chip compound no etimi wo say eduro no ena mi busa say honom na ye akurase enka wo say eduro no ko efise omu no mu ne awowo no ete ho o to dem kura kofi kuro na me course no wo to dem kura wo betinya to wa be kawo enti eduro no bi ni sa akura na se honom no na eduro no gu kuro no mu no egu kuro mu doman nkuro brekum sunyan no na eduro no gu ho ya dai efise eduro no akura na se wo say ko no omu say Ghana health mra eno no na me say Ghana health mra we bi etwetwema so kofi na nso be di say empanifo mi no mu kasa na from Ghana Health Service empanifo no awo region ewo national empanifo ewo health insurance region na sen omu nyina se samra ni ye bogo Pius bia ukoya no nkania ho ofa kofi nkania de ho ene mi ko hu tare dan a multi TV boso. Oh, okay, because I Matthias pa multi TV bodan no nka mi topic na crowd attend. Next I hu say ya twabra na say de nim say multi TV na bodan dan ni nyina bakona ebi bo ho bi wo ho a or dey flex it. Dan pa na multi TV boso pa anya yize. Na me say de ntia me bi san kane no ye hair storage se bia eduro no koduru ho a ye betumi anya kwan ye fa so de store no nkane wo ho a ye betumi a store ntia na me bi san. Ntia say we free mo se say dem no kasa kwana fim kofi uka storage crowd dey forget it if you say make me can to see bia say keep compound the one na say kasa omu mo say do no bi kra Ghana Health Service e wo doman nkro ni bi ena omu no so kra say omu ni kwan a me say make me can to with authority say omu ni kwan a omu betinya store eduro kra wo Ghana Health Service wo doman nkro enti abofra na afimu abofra film am not say abofra film according to can farmer man or so there enu ntino o makwa ko pen crab leather back no adi mfie san no adi mfie du 10 years ne ma me wo maka ho ana san ne ma me say ne ma no eye enan o mo ye enan na wawo foforo kra no so so awo foforo enu ntine ma ono no wa nkwa afu mu hobi nemu yote ya no se ne benefit Pius yebedasi anope why yebedasi yebesen aba ho brepa mu yeguso ewo DWASO NSEM yebekwa Pius asem no yenya nwie ye but then Captain Akwabo amechia wo say Kofi no kwasem ni mahu Ghana kwan Captain Akwabo me nso wo ship na atwi na okay utumi kabi wo say Ghana kwan no se de esitie no no kwasem a ewo mu ne se enye markings che se enye kwan yes ye fa so anajo onti Ghana oh te Ghana but on mostly o point o twi ship but o twi kan so fa kwan so ntino ohu kwan no a sense you so dey ya markings bi Ghana kwan wasa se kala no pen na em wanwa no bia baby onam no kwan na hoye administrator massa chip compound here Pius the report by abofra wedding fie du afimu ya no yentie nchemu ode mai me pacho nenti a
clinic a yɛtronine chiefs yɛni anti snake wɔ ha ne sɛ aha no aha yɛ chiefs compound ɛna chiefs compound no nsusu no yɛmfa without doctor's prescription and doctor's order no ntumi ma anti snake ɛwɔ ha se ɛna beside that no bɛyɛ some years ago mfie bebree twam na anti snake na nka first aban de ba free ɛma yɛde ma ni omu eye adwuma na omu ayehwe omu so wa ha sei no but as mfie bebree twam yi eduro no yemfa embre ye nti enu na ama yemfa yeni anti snake watronine clinic ma me refer client ni so onko doma hinkro because ho de minim se okọ a obenye bi ena medical ya kyerem se anti snake no be 10 years ago cry yemfa bimbre wa ha sei say yen yusu ana say yen fa obi woka obi a yen fa woni pa kunu ne fa bon ho ban ti say na nke duro no besi aye na ejuma no na doctor nso enkan ho wa ha say say doctor no ma order say bia wo dudu say ebi oye panyimu dudu say na obetwe na ode awo no na etumi abọ ne ho ban by essence say doctor ni ho na moreover no so yembre ye bininti ene ama yenni se droni bi wa ha se wa free mu ya yen systems na edu ba bia just sa anti venom aduro no a ye de be wo no doctor na be kire se de yensi wo no ne ho otumo se wo mu ni ho training kra me ho akura na se won so ho na wo no go wo ni nkran enji akura na se ho a ese yetumi eboa no say the doctor for no konkron kituom sa wo mompe wo monko but meaning say drew baby a mutimi so tetanus vaccine so kakra etumi and then elastic bandage it depending on yeah the chichi say be ya adru no so cross any cabo ayi bo ne nkan ne omunya tie da body tantan kra no mutimi na ye de achiche e bi kro no be kana Blackstone no na ka no mo de tare so we be senior de tare so na ye wa haban bi so ho no mo a omo de yi ayi no ne se ne poison ye ko abefi ha no kra ye fa nya hwie bio aya asem eti tete atempo mo mi ensan kofo kofi mayen ko na we de ara ho sama ba shane so se de obon krata mu nsem na poso ayi de brewi pa je banche haban anyway America Premium Furniture ekura ya sen se wo pe enkonya pa na wetumi atena so ene udemu furniture ni nyina wo beye ama sanso na Masters of Education Link Limited omo ba fie be kire mo frade in fact home teaching ankasa no mo ye eni nti oba na pon school no mo ni na share ofie no mo na homework no mo san akye na de ahead of the class nti onko class no teacher bisa question no pagya nensa fi se ono edi kan kura asua agya wo mo dada bo mo den ana frɛ wo mo 0550 615545 0550 615545 na womomra fie mekire womano ade sanso ena enterprise life insurance open insurance a wombeboa na wo ho kyewa wombetumi aba wo ho emoa entemu a eno ene enterprise life insurance brana yemoa wo japade wankasa eni bibia na ebehwe na yetumi aboa wo enim se ebia sabrede wonam kwan so oil na hya ase esoso check engine na eba bomoden na pe engine oil papa fagu car no emu na engine oil no papa ewo mu no ene efre ne se castor oil no eno engine manufacturers na nkasa agi atom se eno na ye papa enti no bo se wo engine no be oil no so kra bo se top no ya twa so castor CASTROL say engine no oil ankasa viscosity ne thickness ne bibia ye papa e betumi abo aka na engine no ene castor oil allied filling station bia obenya bi we ya filling station na woni bia frɛ no momre obi 055 25 57208 055 255 7208 and 0302 817 878 and open so nya confidence di wura nipa mu anopa ya Tizori original Italian perfumes and then ma ye guy who reni pa no bose no bia twenani no hwel hye so se wo fall ba bia nchen a woti wo ho sent to ye guy na person ye guy ya Tizori original Italian perfume and no here so you say wo twa mu abense na
or has a woman Yaman, I say, and your Yaman. Obayana and Honje. What's say? Obayana and Nyampa nema mani gye ho pa ba ko. Oh, and your smell. Yes, here pa and Chinemesro. Tizori original Italian perfume and pay. Samson Amen Scientific Clinic, Yamene Yaresafo, Oba, your doctor for most rich show, Ibishia Washa Yadiana, Yabwa Ama, Yasaya Diano Amao, Entibrana, Yamwa, and here oil, ye lily sunflower oil, no, and now the Nuediania Ede, near Mafio, and Cotrina, better take of his own Mwas Yedi, if he said, Emma Diana Yedepa, and a Vodafone. Network I use no use Vodafone na we say future no exciting ampa ya shase use and tonto mario anase honam ye ya unhunu ho ano tabia heba mixture and the ma wa hoden e ma osan esi wo nan so ebio enti bomade an pe tabia heba mixture nenom anopai na obehunu sampa wasan esi wo dada mu o madaro man ye de wo bonkrata mu nsemi enti toto opani bi a ono na ye chief executive officer ema integrated road transport industry IRTI charity no boji apia Elder Samuel Enini say watade na NFP or here on Facebook or Finland Saturday kacha say da wo baba ho bia me mo se to anya ho na otena o se batim na ba ko top onya kacha say eza na ebo me kon I don't want to kon no kacha say ebo me obeni no boji apia say aban ka ye ton rough fofo basa no ebra so si ejan esan say ye wo international ye friend is evaluation standards no ho no ma wo say ye hwani e follow ni ejan say wo pani bi boni trimu bonanum no bona adwene mu a o se we mu fanyi sei na ya ton sa ye wo institutions ne agencies bebre organ na ha wo mu ni cars yanko rent control nkonko bisa wo mo yanko wo mo abaya pa wo mo se uhia lawyer akọ mbema bi free legal aid omunicas Ghana bank minya ka no aton fofofo na administrator general no kra na ye hand over e de enkrata na de nyina akoma no nankasa mi se ne ya ton fofofo a police for here cars ukọ ba bi bebre wo mu ni bi ukọ hospitals bebre wo mu ni cars institutions and agencies nka wo mu hia mirika no cars no mu ni bi enso bank minya cars o se me auction na waton ne fofofo enya ne buo no se ye de bekọ ba bi a wo mu hia ukọ nkrase ba bi wo ho no mu a car kra obi yare e de ne betu mirika akọ no ebi ni ho o na se ye wo ayi was it within this week ya customs for ashe mattresses bi say ye import illegally meanwhile ya shame ye twagya to mu ahye no meanwhile ye ya sabia wo ho no amanfo nyampa na mattress all the two for mu yarefo bi tinya arabe ya emoje tunu no okoye no se hwiche mu ne ye de ne tenaye se ye nya mattress no to for mu anka be ye ye se ya chentoma na yakwa na ya twagya atum na ya hye no enye se chemicals wo no ebekun wo amanfo susu nya bi emfa nkata wo mu ho ye go twa krama prison for na akofi ye ko ho fa we ni wie but chale mu amo circulate oye lita ne kunu no makokọ no mo se wo mu divorce we mu amani agene no so efanya mo circulate sa ya private mi ka se enye nyankopon o se mi nka den o obi ni aware a egu yes our go ekoso organ ha ama ye kan wasam ye pakon be fa so e be so ano obi aware egu politics inti our go bebre ne time mo society at the broken homes never yeah be ka danta so ano ye na make yin san na be ka danta no be nya no ne se obi di egu na wo se egu na nya kwampa so dia han no na bia o ka ho asema na obi na de no baako minute no o twe no ho ase o so anya she na obi aware egu aware bi wonu ma wanwu na wudie betimi apie mate wase ya wo ka so we interest wo mini interest but so o ka say yes ano no wan so ano me ka obi bia egu na wani age wo she na mahu sa o ma aware egu what's your interest aya be ma na wo pa na so ba na pa na no aware na na ye oya o nware ye do aso onima ware so na na ni age obi bia tempai base bompa yesi nyakopon ma ukunu ma oyere o ma ukunu obi di egunu wani age wo she o ka sa kama is it sabi
bitch. Ebi on pese. Ghana who so be. Have you come anywhere near presidency before? To criticize the president. Have you come anywhere near marriage before? But the men come in there. My men can be him say. Telegraphic the Democrat. Yes, I know. I already ultimately said a year by Amunya or Monomonio. Telegraph the Democrat, I know the Dr. Anthony Insian Asari, Director General, Ghana Health Service. Hey, Papa no fool. Me who for Nino for Namika said Dr. Kwame Adom Safo. The Holy Care Hospital, or then Asepa. And what the Abasa Muamotia Sabia. Na obi yare for ba monhwe nanim kura say wo we ne yare na I was say ye boa ne kakra na say ye ntwentwen so a eno ane san kowachi kwa ha na fa ha no o say munyan na enye mamu ambofu eje munyan na enye mamu Ghana Service Director ichere say ni yie mu no say ye do obi ba wa ya asabia e wo sa wo ginipa no na wa ma ne krata wo ya nhyehyɛ no atworo krata so sɛ ye de na ba ha moje etu no ye ni we bibi eti sɛ nti doctor wo sɛ wo hwɛ no no man anesthesis eni nti ntimi nya ne surgery ana gyne eni ha we so gyne adwuma enti ya kyerɛ sɛ ɔmra wo ho ɛno kra no doctor na wo ba beto no wo be frɛ aka kyerɛ mo sɛ ye de case say eba na mo so aka kyerɛ so oh yes we are gyne no sɛ si akra no wo ye hwese benya na o mo frɛ o asan ba nti mo fa patient ne mra enye sa wo hospital no eya wo wasade sɛ baby a wo transfer nipa no poto de o mo kan say referral no wo be make sure sɛ nipa no baby o de ne kɔ no wo benya wo hwɛ enye no ane sɛ papa ya nabusuafo nkafra na no owu ye wo ba nurse wada no obetwu mu why papa o Mr. Momwano wedding face 70 penny ho na me awo neti kwa de ne ko wase munyan nyamamo munyan ekum nipa wa hwe ya wo so papa ukunu baabi owo no sa wo adwuma mu ade bi ba ya ne de ne be ko hospital baabi am ya ne sa mo no so akwakowu awa na bo nsa de no emu hyehye but ade ba ku bi koso Ghana ha no pay say edi ho nkomo asem kokotwa any asem ko police station mumu wana de asem ko police station pen me o de asem ko ho frustration ko community say ana o de no ko ya na me de no politics wo okay o de be o de different your systems na ma edu ba bi a obi de wo kakra o fese ye nyima no ebe wie na sika no kra sei oh akadan akasa so my another example akadan ya diko police station no ya na e makwan no wa police for nanka entino obeda agine sika no court court no ba bisa nipa no obehwe adwuma oye na wa bisa kon ba timi afa so obetua because ye ntimi nyere no eye ka wose ye ton na japade bia o wa japade bia ye beton na ye de different ka no se nye sanso de asa se bi narrate o wie na ne sika na asa e go through process na sika na asa enti watu no ho fo se sei no sa eba sa o kwan foforo de befa so obede o kwan foforo de befa so ebi de ye de ne dru court ho no a na remand no 2 years oda so dem asem ne ye mfrɛ ye kra no ye se chese issues no free voice no meba sisia ne de fa ba so unim Nansei mremwa ya den. Opese udie na